Kardom pini bertarji tap pini prime time news tan bang pineli imoni teron pi. Aprang si bertang ton pe cepajur midam de aprang bertang kung pi arji tha. Langadong kahino jok long kathar pen kum teron aratum saikati kijia phan kisung. Taralang solong ke dok Karbi people hal along li along lam ki keklang bang solong eviction se de phan Karbi ang lo autonomous council CM pendang lok ke theke dinga phan dikrangang suarat kachuning re. Kerala long bang crazy suarlo tum Karbi ang lo autonomous council CM phan kerap kachuhang. Di Phukla Balong HRD Minister Sumrong Hang Ahin Pen Perang Kiamai Kangni. Dalam nala alang buhagi bidai ke paman ada bapor lama ke Pangjar. Birtang kung PRG jada phet puthot birtang ton pen chibajar midam snang. Pinyada porpai ke brachtima porpen di Phukla Balong HRD Minister Sumrong Hang Ahin Pen Perang Kiamai Kangni. Pinyada porpai ke brachtima porpen Assam HRD Minister Sumrong Hang Ahin Pen di Phukla Balong sweeper matik kar kokar pegatuma phan sang sanitizer lapen mask hai hui ron pon. Apitu Perang Kiamai padolapen bangso Perang Kiamai along alangli HRD Minister Rong Hang Asang Huahin Pen kaningje ke COVID-19 mate coronavirus pen kacepa jog bidi lake social distance to nangji pu pen danglok asona bidi Perang Kiamai along jaipon. Ikroy tu nangji, iklem tu nangji, so aron kibi pona tempe. Kebetulan keso cepat jauh di abur keso abur cepat ide dia apa keting pon saya dengan participate sih ini tumpas so saya ikut pon kecil nopi eksaksi Kiso abur pen kacitan kiso bepabiji kaciun bepabiji si so saya engkeng si ini dan itu kelan mata sweeper tu makan apa napi dah tu makan apa kecil long lagi tu long le coklat le sudah mang le lockdown apa orang cerita lagi dari Tuhan keraji pun sih ini kata sweeper atau mungkin tapi tak dibuang karena orang itu apa akhirat bikin baju monik lah itu long lepin kan tunang ni dia apa kan cerita lagi tunang ni dia Sorkara himpen dalam kunjungnya himpen tu acara apa itu baru dah kan ada tim along cara kata akan yang long claim control tabang so mahamari ada abu rakisu coronavirus tabang so kaciun itu dia apa saya dengan itu social distance. News Text Report, News 24 Karbi Anglong. Taralang soalong kedo Karbi people hol along le dikreng lang soratum ningkaning koy dada phike Karbi Anglong Autonomous Council pen ki pathor toy ke thotek thepusi hada garatum ningje pon. Pinyada porpai ke pora ho dipu taralang soalong kedo Karbi people hol along le along kedo dikreng lang sorara tumapan eviction ji pajane eviction se de japan hada garatum pen chuning ripado. Lapen hadak aratum kitana tengke nilitum kido hut ke maduta rong kim long lepuke nampudun bangawe pon tanoning kaning koi planera pit hamre thir klong apike koson si kidam pemapusi hadak aratum ningje pon lasi Karbi Anglong Autonomous Council CM turam rong hang pandang lok ke thege dinga tumapan kerap katrahang lapen tip chuning ripado pon
Kani tum kiki misame mane ni thom bane ni tum hem chiki ma che patan dali chiklo jon jon ni andoni tum hem parja pham sita behana so sita me ladal angkang nong same ma jok same nutnat same ni tum phana son ma thanun bawe ladake na tum mane kithir the ba phan kidoji puke mathari punang pu bangwe ni tum phan ara sut pen same masini tum ta danghia ta do horo posi ni tum ta I dolong jibon pumasini tum ta dolo pen ke non la ningkan isi mane ningkan hini la song bong si son alu nang ke pale la hai benilo engke nire tum ta nona por ke kona si dam poma nire tum ta pen ke pini son son sala tum ke bang nire tum penang parata alang ni tum si ka buji nang po me thang khai he jan polote la tum han plung et polote kona si ke do poma ola sona ki buji do po sonte nire tum anna non ki tuga arat an sami tum tani ning samji la son si man khalo kumalo sar bija sona dorsing rong hang alang ni sining je lo nang tum la 70 penyong si kroi kre buntinge Dipupen berita pangdakpon imoni teronti News 24 Karbiang Long. Bang crazy Kerala Long kachong dadam soar lo tum kisung pen ke Jogja phan Karbiang Long Autonomous Council CM tuliram rong hang phan kachuning ri. Karbiang Long pen angtan lake Kerala manan thavedian kam kachong dadam soar lo tum non abang ke kisung pholok lo la si Karbiang Long Autonomous Council CM ke hai tuliram rong hang phan kera vekji la pen hem kachwang je phan kerap kachhang Athinon malam coronavirus mati COVID-19 ki sunang ki barajok halada ki to ana company ta inter klak lo lapen labang sojok choklem chodam long le lo lapen alang itum kado kawe bang crazy do pusi hata ki do kar bipia tun pen berta nang pale dong kamokam pen berta pangdak pon di kanto terang News 24 Karbiang Long Puloni constituency ang kangalong kido long kathar la pente kum teronara tum pininganing kan sai kati ki japan kisung Puloni constituency long kathar la pente kum teronarong rong niya ratum langsom pi aro long kidon thor alang adong kido ko joini si aning kan wang ta sai tuti kilo ponta ko pai ke lang no pininganing kan ke lang adong ke hinwa jok sai tuti ki japan kisung binpur mela bangsa lang adong laki kidam jang ning kan thong ke bapang si kasemar la sopen non hen jok ta puthot semar lo bon tak ke heno ke do ajok labang so la dong me mediat lo la si akai MAC dorsing rong hapan long kathar la pente kum teron rong ara tum nonamat ka pe me tu japan kachuning ripon rong niarat kachethana tengke la so la dong jong sik ma me tu the pulo tangte na hak penta langke ban athayawe la pen labang so lo me hiti ke arbe jang sita lang do de la si pining aning kan ke sai juti ke japan nonamat labang so ke ba ka din ke pa me tu japan si chuning ripon pado Puloni pen berta pangdakpon Deborah Kathar News 24 Karbiang Long Pini dipu along kita Dharamnala Chandra Singh High School Pathu Aklamalong Bohagi Bidai Kipaman Aku penarona tingsi asami sakayatum COVID-19 mate coronavirus ajone lockdown dokok sita Dharamnala along indeng pike Bohagi Bidai Chandra Singh School Pathu Aklamalong Paman Pon Ada porpai sirke ba porpen mai phu prohala choti borahin pen lama pangjapon si aphitu Bakhonto konika pen jalen sik chikimo asai deng News Desk Report News 24 Karbiang Long Pingi berta lapan sikang tonik lo dume thakme kardom